Hello everyone! Kumusta kayo manan? Adtoy manan, ti pagayam yo, Jenna Almoite. Ang mga kakamakas manang yo, abyanang, kan mangkabkablao kada kayo, itinaragsak. Ngayon kay panagbuybuya kan panagdangdangag itagon daway. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti pakasaritaan ngayon tayo drama itakat manipod kani pagayam tayo aloyda sana pudpudno anagan. Ngam sakbay na kablaawan tayo pa itinaragsa ka pa nagkasar. The Mark and Rex dita San Julian West Agoo La Union from Joan Ruvillos. Kastamatan ni Ma'am Merlita, a mother ni Sir Ramil Flores. Naragsak ngayon kay panagdangdangag. Kastiman tikuna ni paghayam Loida. Dear manang biyanang, kaya't kumanmat apay drama ti kapadasa kiti biyag. Bareng makaita di ti adal, kadagiti padak ngagdangdangag. Adda nobyo kakalugarak, ngam idi adabak nang anamamok, jakon pagan ano ti sigod anobyok. Rugyak nga rod ti agsalaysa. Ay, apay nga sinanak. Anya tinagbasula, Luda. Awam mo ti madinga inaramid ka. Basta agsinatan, tahaan kan ngay ayatan Roberto. Ay, apay nga ay. Ada nagkinaryan ta. Ani patay lati mamagsina ka data. Han nga amin nga kare kat matungpal. Ay? Han nga data tinay kare para iti tunggal maysa. Ay? Basta agsinatan, period. Nanang, asawaan dakon. Ha? Anyan, kasangsangpot mo pailaan, ngamday ta asawan ti bagbagam. Asawaan dak nga rudan. Ikasarnakan ayan ni Roberto. Han? Nireto te mga asawa kanyak. Ha? Asino aritaw? Diyan ngay barbaro nga boyfriend ko. Anya? Ay, masaya nga nak, Marilita. Ngamen, nag-break dagiti anak ta. Takasanaw, imbreak kanumo ngamin ni Luida di anak kaw. Ay, jakman amo iti day di ababaay. Kalaat mo't ngamin tinaramid na. Sa ita, adda-adagos sa bali anubyo na. Kat asawaan da ka naun paray. Damag ka abak ng kanon sa ginang isukatan na iti anak kaw, Maray. Ay, jak amaw paray. Tayak pa'y nakit kita. Hay, masya na ka talaga iti anak kaw. Kanayonan ngagbartak, manipod imbreak ni Luida. Malmalday ngamen, Maray. Ala, andi nga yung lakta, paray. Tapatyak ang makailiw-liwag tumulaan. Ay, siya kaung tagkid-kid daw iti pasensya. Gapo iti inaramid ti anak kaw, pare Arturaw. Nanang, iso ti ibagbagak nga nubyok ni Reto. Reto, iso ni nanang ko. Ha? Naimbag nga orasyon, nana. Agmanuak. Naimbagmat nga oras mo rito. Mabiit la ang tamang isaganak iti merienda. Nagluto ak iti kamuti kentugay. Ay na, saanan nanang? Di kayo lamabain. Day takit din tugtug iti idas da saryo. Katahan nga nairuam ni Reto iti kakasta nga merienda. Saan mo't, honey? Mayat kiti na kita, merienda. Ang imsahanan, nana. Napsugak pa'y. Tanag merienda kami itay ka ni Loida J. Plaza. Kasta aya. Nakaumayag. Taumay ko kidawan, ti pamalubos yo. Ta asawa ako ni Loida. Win ko na yun, nanang. Tama pa na kanon agyan iji balay da Reto. Dayta no umanugot kayo, nana. Ay na, urehan na nga kaya, tsakmat lang ti masurot, darling. Kas respeto, umay kalat na ipakada iti inam, honey. Ay, katda kayo no anya ti pangedeng yaw, no agkasar kayaw, adda kada kayo dayta. Nay, apay ngay nga inyim pakimot amin abado mo na nakaw, agdalaw kan dito'y balay. When atay awid na ko ni Reto iji balay na. Anya, nay, kunak man no agkasar kayo pa'y. Kasar nga.
Baybayan yun data nga kasar na nang. Isumot lang nga iso. Agkasar kayo pa'y nga umuna sa kay to agden na, Loida. Hanak nga mabalin nga kasar ni Rito. Tahanda nga anal iti asawa na idi. Ah, no kasta. Ada asawa ni Rita. Idi ngam nabayagan nga nagsinada. Nasurukan nga 20 years nga nagsinada. Ay sinaamlaangan. Subyam ni Roberto, taisaw ti Ni Rito ti ayayatak tatan na nang. Anya. May mayat ni Rito tan maitad namin nga kayat ko. Baknang ka na siyang pat. Anya. Dudwa ta ito'y nagdakal nga balay mo Rito. Kadwata ti babaunan. May katlo ti babaunan, Loida. Ay, ada gayang babaunan mo. Una, Ay, mayat nga rod Tapno anak nga marigatan nga agtrabaho. jakayat nagtrabaho ka, hani. Tingayat ko, agbalin ka a senyorita dito balay. Nagmayat mo tanan. Panawan ka pa'y nga ro dito balay, tada papanakon. Sana bali, tada ti babaunan na kadwa. Manang imang, akin manok dagito nakapupok ito'y likod ti balay. Kat, manok ni tata rito Asino pa'y kumangay? Ha? Pangpalot sa dagito yung manok, manang. Manang kalaamanang kanyak. Kat madlaw mat nga inauna kang siya. Ni, manutawan mo na ya. 28, si kangay. 28 mat lang. Ni, agkatawanan tamot gayam. Anya nga bulan ti birthday ngay. Pebreraw. Ay, inauna ka nga rod ay ite makabulan, tamarso kanyak. Iso nga manang kalagta manang imang. Makabulan laang mat. Di ka man manang amanang kanyak. Ta makapasurun. Ni, ay, ngam, apay anya ti trabaho ni Rito? Grabe ka mat. Asawam, ngam di mo amo ti trabaho na. Nabiit pa'y ngamin nga nag-amam mo kami. Ngam nadlaw ko nga nasingpat, iso nga inaklon ko nga dagus Mamalot ni tata rito. Kasta ti trabaho na. Ha? Dayta timbakbak nang na. Iso ti pinagbalay na iti dakkel. Ken nakagatang iti lugan na. Ken adda pa'y nagatang na adagdaga iti agduduma a lugar Takanayon a mga bak. Ay, kastaya. Ti ammom siguro, pensyonado niya. Ti ammom, adaw ti negosyo na. Ngam saan, manuklaang ti puunan na. Ken ti pagbakbaknangan na. Ay, jaklaim pagarop nga kastagayan ti trabahom, darling. Wan, magsuswerte ka kanayon. Apay, maupay ka no kasta ti trabaho. Ay, saan matkit di? Awan problema. Ti importante, saan ka nga maibusan iti kwarta. Ay, dito ti santo ang mapasamak. Maibusan namin na mga opisina. Ngam siya, saan? Ikanak man nga rod iti kwartan, taada mapan ko gatangan. Okay, ariglado, honey. Mano ti kasapulam. Imang, labaam tumandag dyan na urno nga underwear ko. Apay no labaam ngamin adagusan. Nukas di amalpas ka nga digaws, Loida. Mamin anumot lati mangigilgil ngay. Adda maturturay mo nga babaunan niya. Ay nagtal na ka. Tasikat ti adda turturay na. Laglagi pa, asaan na kang asawa ti amok. Tasaan na ka nga inkasar. Ni, nagturot ka matan nga mangibagay ti kasta kanyak. Apay, anyat pagkarkarit mo? Awan, ngum ibagbagak lang ti rumbang. Saan aga po tababaunanak ditoy, katrabahok mat aminan. Saan ka abaldadaw, Loida? Iso at tumulong ka iti trabaho dito'y balay. Naay, Amin matlakit din, ipatrabahom kanyak. Naglaing kan ngay. Nabiit ka payla dito'y abalay, ngam kunamlan asino kamutin amang ibaon-baon kanyak. ipulong ka kanerito. Papanawan mo na dyan nga babaunan rito. Ay, sana. Kasimet. At anak na supsuportaran na. Single mom ni Imang. Naglastog mat ngamin. Kaslaan nga ma'am ti pangibilbilangan na kanya. Kasla babaunan ti trato na. Kas jay lang ti style na. Ngam na singpat da jay.
nagagay. Paspasurutam lata kumano ko Apay ngay nga siyak ti ag-adjust. Manjak mata, naglayangan ngay. Huh, Ah, sumurutak lang kanya mo, no, ada papanam. Jak kaya tag iyan, ito'y balay. sige, honey. Makaamu ka. Uwan niya, nalpas kayon rito. Nalpasan ti laban. Ay, agmamalas sa kita. Nabakak. Nan, yawat mo man ta belt bag ko dita sa ang utilugan, Loida. Ay, ala ka. Naibus na matanti binalon mo nga kwartam. Masapo lang makasubutak. Yawat mo tibag ko. Saan ta nga gawin, aging kadyak makasubot. Naimbag man, ta nakapasyar ka dito'y balay, Loida. Huwan tama sa dutak nga sumurot ka ni rito ije piyastaan. Makaburing matagur uray ijay. Jak mat kaya tatagtalinaad ije balay, tada je swapa nga babaunan ijay. Ay, sinaamkit din da di alakay anak ko. Uray nagsinadan iti asawa na, ngam nagkasardalat ta. Apay aya pa kasi kuran nyo deta. Kakaiso na nga mayatan ti biyag ko. Di kutsin di ato anak yun nanang. Magatang ko aminan nga kayat ko. Ni Robertaw, ti kayat ko aparakan ka. Nauma ako na iti agat baboy. Nagalas kat ti kasta nga ibagbagamon, Loida. Kadagpay sumat, agat baboy ni Roberto. Kat gagangay na tagtartarakan ka nga rod iti babaw. Pagkasaryo kumapay dagijay atarakan na. Agkasarangay iso na. Kay kayat kun di agat manok tad adu ti kwarta na. Dakilay dagiti baboy mo anak ka. Ay, wintatang. Ay, nagsayang dagita ababoy. Imbis a pagkasaran nyo ka ni Loida. Saan ba natulay? Sana masayang dagito'y tatang. Tailako, mate. Adan nakitulag amang gatang kadagitaw. Kasta. Ay, kinasaya at nga ron anak ka. Kaya no may dispos ko dagito'y. Mga lakto man ti sabali at taraan ni kaw. Kadwak to tigatangay. Tagtarakina man iti adaw. Tapno dan to man ilako kaw. Apay nga kukurot ka rito? Wadan kwartak, Loida. Ha? No kasta, imbabak mo amin di kwarta mi di kalman? Un nga rod. Ish, isardeng mo nga minanti kasta nga bisyum. Agnegosyo kalangan. Unsa. Kastamot lang ti pampanunutak. Iso nga ilakop dagiti ginatgatang ko adaga. Taday dya ti pagpuunak iti negosyo. Ha? Ilako amin. Sayang. Saan? Taado ang negosyo ti pangibautag iti mapaglakwak, darling. Ata rito, damag ko analako yung dagijay ginatgatang yu adaga. Pudno ka deng? Uwan. Apa imang? Kwa, umutang ako matata. Tani, awan pang pa-check up ko iti anak ko. Kan uray dananang kan tatang ko, agsakit da. Masapul amay ospital da. Aniya. Mano ti utangam? Uray 10,000 pesos ko matata. Pangaasiyo ko ma. Sige. Mabid lang arod. Agtalakakan ka imang. Iso asan na nanaskan nga agpapirmakan ka. Iso adi mo dadaalan ti panagtalakakan ka. Naawatam. Wen tata, naawatak launay. Papanamanan rito. Apay nga inalam amin data naglakwam iti daga. Inak pagdublyan da ito'y darling. Ay, hanon nga sublian ti bisyum. Las da ito yun. Nakatagtagain na pag ngamin itisiping asabay de rabi. At nakanog igama ka may sasaba. Hindi kwan, nagsiping ka nun. Kaya't nasawan, agdublitan yaman nga igamak. Anya? Ay, Di mo nga rudala namin nga kwartam mangibati ka. Di na isuro. Awan bibiyang mo iti daytoy, takwartak daytoy. Ha? Awan pakibiyangam ditoy, naawatam. Ay,
Apay ngagsangsangit ka nga si Mang Patrito. Oh, yawanan tinaglakwang itinaga. Sinaur na ka. Sinaur na ka. Unak ngamin kan ka nga di mo sublian ti bisyo. Anya nga itadta. Awanan. Milyones de kwarta ka na pukaw. Awanan, Loida. Ni, apay nga gimimpake ka rito. Tulungan na nga gimpake. Tawanan day jay nga imang. May samad day jay. Kuna nangagbakasyon lang, di mo't nagsubsublin. Sapa imutang kanyak. Mas dawak mo't ngamin kanyam Intad mo ti kwarta nga awan kasuratan nyo. Alaki din. Hagimpake kan, tabayadan danto'y balay ko. Ha? Anyat kayat mo nga sawan. Inlako kunto'y balay ko. Iswa pumanaw tan dito'y. Ni, apay ngay. Katpagyanan tangarudan ngay. Ijay balay yun Day, apay ngay nga inruar mo dagita kawas. Akin kawas ka dagita. Kawas ni Reto. Masurunak. Insugal namanan dyan naglakwan na iti balay na. Awan nga pulos nagbati nga kwarta na. Anya? Manjakon! Naumakan yanan. Sinakon ni Reto nanang. Ay, itatawanan ako. Di na akong pangananoloy na. Basol mo matlang Nagtangkan ti ulom. Luamok lang manugal ka ide. Hangka ko mga inakaklon. Ikarik, ang balbaliw ako. Idya akong tibisyok. Tadtapay. Nalakom aminan nga sanekwam sa kakundi kare. Ha? Anya nga'y tadtang awanan Kasla ka kakaasin. Iso nga pumanaw ka kidin. Agsinatan. Ay, awan pagkawitak, Loida. Ay na, adu dagi dyan kakabsat mo. Agkamang kakanya da ta sigurado nga tulungan da ka. Sige, mabangkakit din. Nag-adumat gayam dagito tarakan mo nga baboy mo, Roberto. Nay, sika magayam, Loida. Kumusta? Long time no siya. Wenta medyo busy aki tinapalabas nga daw. Ay, kasta. Wen Roberto, limok magkamat. Kan kapukpukis mo pay. Gimua po ka. Nay. Adamot tayo manggatang iti baboy ka. Ay, excuse me, Loida Jak pa'y masangot, ti maki-istorya kang ka. Ta si kaswa man, nagiti customer ka. Kaslagin mo po nga karakaraw ni Roberto. Idi imado te baboy na. Imado matan nga permiti tarakanan. Limawa pa yan dato kulungan ti baboy na. Adamanan si Mangpat nga lugan. Nay, pasensya ka na, balasang ka. Tadi na ka masangod dyan anak ka. Tanay, agsasarunod dagiti customer na. Ay, lukas ta. Customer na amin dagita sumang sangpat tata. Wayne, ay nagkurang pa'y nga rudin dagiti lako na. Tayo madumot ang ti customer na. Aya? Ay, ila ko na amin dagitoy. Wayne, ang mangibati ka no iti sa nga pulo ababoy. Tapag kasaran na inton umay abulan. Ha? Ay, agkasar ni Roberto? Adan ayate nubya na tata? Adan na. Manumutin abulan da. Kinukanayon nga umay dito'y balay jeep na. No makitkitam tagparparada analabasit alugan di tabatog. Lugan ti jeep na dayjay. Aya. Ay, adamat gaya menjiip na. Kawain. Ay, nasingpot abalasang. Kinapintas mo't misti sa balasang. Ay, sige tata, dapay gayam aramidak. Panawan kayon. Sige, balasang ka. Adamat gayam jiip nan. Apay ngay nga hanak nga inoray. Sayang. Aklunak manang biyanang. Oren akidan na akidi kan ni Rito ngam sana napukaw tiriknak ken ni Roberto. Iso nasakita na akidi na amwakan ng asawa gaya man ti sigud anobyo. Ngam, namiris kumatlaang awan karbangak amasakitan, tabasol kumatlaang ti amin.
banag a pagbababawyak iti kastaunay. Kat ita adan bukod a pamilya ni Roberto, kat napintasan ti panagbiagda asa nga pamilya. Ngam siyak pala sangak pailang aging gaita, kat makitang tangdanak nga aglaklako iti natangkan prutas, iti pwesto ti ulitag ko, ijay ilime. Alakastan, tuy pagayam mo, Loida. Nasaya at unay, tanaamiris mo ti bidot mo. Tangamin, nariga at tagdardarasodos ngag desisyon. No dim ngag kakumangamin iti inam. Ang amala, di kansidiran ta nagbabawyam matan tinagbidutam. Alakat di kalat tamapukawan itinamnama tapatsyak. Adan tulat ta dumtang napinta sa gasat para kan ka. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan ti pakasaritaan. Ni pagayam Loida. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama, to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, ka Diyos tagnina, iti tonggal maysa. Manang Biyanan! Naragsak ngal daw iti tunggal maysa. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Nagapok ka ni pagayam tayo ateryo, tintay drama ita, sana putpunno anagan. Ngam sakbay na hello mampay ka ni Ma'am Cheryl kan Sir Dennis from California. Ni Sir Julius Takaban, dita Isabela, kan ni Ma'am Violeta, dita Barangay San Agustin, Victoria Tarlac. Kastoy man ti kuna ni pagayam teryo. Dear Manang Biyanang, ada ka kay suna nga anak mi iti asawa. Nga iso ti pakay sentruan ti istorya agkan ka. Mahilig nga regalo ti anak ko. No adda kursunada na lalaki, regregalwan na. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Susi mo, atoy inyagan ka iti meriendam. Isardeng mo pa iti agwashing. Ha? Ay, alam Ma'am Lirma. Sika ati pagserbiak ko ma. Saan ka, asika ti mang serbi kanyak ta driver da laeng. Mabalin ka di, susi mo. Lerma ko malatan. Ikateman ti ma'am nga awag mo kanyak. Respeto day takang ka, Ma'am Lirma. Basta ikatem ti ma'am nga awag mo kanyak. Lerma ko namlatan, please. Sige, Lirma. Isardeng mo pa iti agwashing itilugan. Agmerienda ka pa. Agyaman na ka, Lirma. Oh my God, mapantay gay hardin. Agsangot ang agmerienda. Apay no agistayin ka ngaminan, susi mo. Awang makadwa ni nanang ko iti balay. Oo, di ayabamon dito'y balay. Ibagam taag na eden dito'y. Kababay mo't Lirma. Sanay. Ay, ni malamagay man. Gawin na ka. Okay. Alam day to Kagat-gatang ko day taarilo para kan ka. Ay na. Ando na yun, timay itid mo kanya, Lirma. Kababay na yun. Sana ang makasubsubalit kan ka. Ay na, baybay amday ka subsubalit. Sa anak nga agur-uray iti subalit. Alam mo. Kan itid mo mat kininanang mo day to Sakay-sa kayo iti relo. Dua relo day ta. Pang babae ta may isa. Ay, ala, nakababain. Alakit din. Kas kalasab sa bali. Regalok day takin ka. Gaputa nagsaya at kaunay kanya. Madlaw, napasig ka unay iti driver tayo, Lerma. Nasingpat nga min, papang. Naragsak ka sarsarita. Kan madlaw ananakan. Kita, iya. Amang ano madibel at tirignam ken kuana. Ha? Apay, papang. No bilang laang tagayat ni Susi mo kanya. Kat aklo nakmat. Saan nyo ka di akayat?
Tadakan ka, no asino tipilyan, apakin na yatan. No kasta, kayat yun ni Susi mo para kanyak, papang. No iso ti kayat mo, kayat ni meten iti ina. Aday ta. May plaster ko. Tika barbaro awasing masin tayo narang. Ay, kaano la idigimatang kay ti baro arifta. Ita washing machine manon ti ginatang mo. Saan mo tasyak tigim mata? Kasino nga raw? Ni kadido na. Saan? Di ngay lirma. Di amaw. Manon, nagadon tinayt itad ni Ma'am Lermaken ka. Kanuray siyak, may ramraman ak ngay kay kan na. Nasing petak ka nung aming kadakwada. Abangan mo't no da sa balya kay papanantar aramidan na kan ka nakaw. Aw? Nataer ka, mayat titaktakder mo. Iso a posible ti bagbaga. Mama, di kay mat. Ba lang dalirma? Kinsa anak mo lamay kariti pamilya na? Ang no bilang laang, kaya't mo kaday. Ay na, imposible mo ti pagbagayo. Dinto mapasamak ti pampanunutin yun nanang. Mulaos! Nabayag ka din tinubyang iji abroad, Susi mo? Nasurok mga 4 taon na ijayan, lirma. Kano nga iti plano yu apa nagkalaysa? Agurnong kami pa'y, Anyamot nga iti nakitam iji nobyam, Susi mo. Siguro nakapimpintasan niya. Kan nasingpet siguro. Kan siyempre, nagagat na nagabroad. Uwin lirma. Narigat ti long distance nga ayat mo, Susi mo. Saan ka mailiw kan kwa na? Kaya ka mailiw mo Nga manya ngay nga raot. Aganos kami talaga kasta. Ano may saganaan mi, matibok lamin to a pamilya, lirma. Okay. Amo, apalak tinubyam. Ngamin, nakatumpong iti lalaki amang ipatpatag akaskan ka. Maulawa ka. Isagdang mo ti kotse. Ha? Ma'am. Okay ka kadilang, ma'am. Maulawa ka talaga. Insanggir na mo ti bagi na kanya ko niyam. Ma'am, ipangkan sa ospitalain. Saan? Gagangay la siguro nga ulaw da ito'y. Iturog ko biit. Oray 10 minutes. Sige, ma'am. Ay, si makit ti ulo. Pakiilot man ti ulo. Please. Nagsakit. Wait, ma'am. Wait. Nay, nakapasyar ka mo dito'y nano mo abalay may Ma'am Lerma. Wala na. Rest day ngamin ita. Awan gayang bubi dato'y balay yun, nana. Wen ma'am, ay pasensyaan yun to'y balay may. Talaga abalay tinakurapay. Sige, bay anyo. Tapapintasok to'y balay yun, nana. Ha? Pasiminto tayo. Kan paikan tayo iti bubi dati atap na. Ay, kay taam ang kaanakan, ang mga no masulisog ka. Yang kalimay. Ay, sus! Nakita ko jay amom. Uray, sana napintas. Ta napintas jay balay na. Adi pa'y trabaho kan negosyo dia. Yang kalimay. Nataar ka ngamin ngay. Ay, sus. Amin na babay makakita kan kakat. Sigurado nga akras dia. Dami nubya ka. Ada pa'y la komunikasyon nyo ay ni Duna. Kay Wayne, nga mamano ata istrikto mo ti amo na ang kag. Hay, kitama ka anakan. No ada plano nga makirelasyon iti sa balay. Was-wasam pa iti relasyon nyo iti nubiyam. Awan may sunggarado dok ko kung lirma ang kay. Uray na buyak nang. Kay Wayne, basta ni Dona ti ay-ayat ha. Agawik kay ti mabit Dona. Wen susi mo, kailiw ka una yan. Uri siya ang raod. Agkasarta kay din sumang pakan. O sige, kaya't kumatan. Di kan tog subsublit ta brudain. Umdas mo turnong ta siguro na pagrugyan tay tinegosyaw.
Mga lakay ti passport mo, susi mo. Siyak ti aggastos. Ha? Apay mo ti paspor, Mike? Agtur tayo di balasiw taaw. Siyak ti taya. Anya? Agpaisaw. Wen, basta asikasumon dagiti requirements mo para iti passport mo. Basta siyak ti makaamukin ka. Aginanata pa'y diti hotel sa taagpasyar no madamdama. Ha? Sige, ha? Uray dito yung sopa, ti pagidakaw. Ay saan? Agkukot ka dita, taababa ti sofa. Nalawa mo ti kama. Ay, kwa. Susi mo. Ay, Hindi ka agbabain kanya. ay na. Mariknak matkat. Adamot panagayat mo kanya. Ha? Mabain ka lang amang ipod no iti day. Ay, Lirma. Ay, ayatan ka, Susi. Ay, sus. Amok amabain ka lang agdaton kanya. Ay, kwa, saan? Nadingitag. Panagayak ko kang ka. Nagsakit mo tanday ta ngayon bagang. Sorry, ha? Ada mo nobya ka? Ni Dona, ti ayatag. Nanamay ti biyag mo iti denak. Nadingitag. Nakabalan nga lalawan, ti nobya. Nagkasar ka nun ni Susi mo, iha. Si Magpatgaya man tinubya na. Agkasar lang. Apay nga rota kasta tilangam. Di mo kaya ta mga asawa, ti driver ta? Ay, masurunak lang, papang. Ngamin, ado ti utang ni Susi mo kanya. Aniya. Katsingiram Talaga kasta ti aramidag, papang. Ha? Asino da ka di? Ni Susi mo ti masapul ko. Sana si ka. Ha? Sumar kayo, ma'am. Oh, aday ka. Nakalista amin dagiti utang mo dita. Ha? Utang nga? Wan, bayadam amin dagiti hinuthot mo kanya. Anya nga hinuthot mga ibagbagang mga Lirma? O may hinuthot ko kang ka? Basaam ngamin dagita nakalista aday ta. Nagiti mo inintab mo kanya dagitoy? Jak intad dagita. No di kat impautang ko. Ultimo tinagastos ko anang paripir dito'y balayaw. Bayadan nyo. Awan ti libre dita. Kastamit ang ti ginastos ko idinagtor tayo di abroad. Bayadam amin dagitay. Oh, nakasurat amin ti total ti utang mo. Anya? Idarum ka no di mo bayadan dagita. Kat, nagbayad ni Susi mo, Teryo. Kaya pa'y ngay. Kapilitan Tagdarong mati anak ta no di nabayadan. Ay, pimanaw lakat nga rudan ti driver tayo, lakay. Mabain siguro. Adamat labasol di anak ta. Taitid namat ngamin, ti kompormila ditan ken ni Susi mo. Katawan mati nagkinaawatan da. Wan nga rod. Naasam amang regalo. Ngam agsingir mat iti udin. Ay, kababay ti kasyay nga ramid na. Ay, kapilitan nga agsapul tayo iti kasugat ni Susi mo. Kas driver. No, kasta insan, di ka nagsubli ti trabaho? Sana eh. Tadi na mapalubusan ni Dona nga agsubli jayay. Ay, kadwa na insan. Tamangan kiti pikutan na kadya balasang nga amom. Mayaw awanton ni Dona Anubia. Sa makidin sa tanimo Dona ti ay ayatag. Ay wine, mapangkaki di agaplay Uwan ko mga rodinsan. Hanggang tulungan naman. Yam amunak iti sigod nga amom. Sige, mabanta di balay daing sang. Well, ma, isolidino. Kasinsin metla ni Susi mo. Iso timang sukat ka ni Susi mo kas driver. Gino, iso ti anak mi. Naimbag nga orasyon, ma'am. Kastamot kan ka. Awan pa asawam. Awan pa'y, ma'am. Di nakawagan iti ma'am. Dapapakan mamalaang ti awagam iti sir kan ma'am. Ngam siya, jak kayat nga awagan nak iti ma'am taubingak pay. Para laang kadagiti babakit dayta. Ha? Lerma ko namlatan kanya. Nalawag. Ket uwan no iso ti ko nam, lerma. O sige, sapay ko ma, tama ipasig mo adagos ti bagim kada kami, Gino.
Di ka pa maagbabain. Nag-shopping ka ba diha? Anya, taginatang mo. Sapsapatos sa dagita. Wan papang, itad ko kini Gino, tarot-rutan di sapatos na. Ha, Igatangak pa'y iti pantalon kan bado na. anya dagita? Ilakom, uno itad mo kan kuana. Itad ko, papang. Kita ma. Amagan, no adan to manan di mo magustuhan kan kuana. Kat singiram to manan, dagiti itad mo. Ha? Ni papang mat. Tila ibagbagana. Awan kastag sigurado. Tani, narikatan. Kenapa nga ik-ikam ni Gino? Masyanak lang kan kuana, papang. May sadya sapatos na. Kandaan dagiti kawis na. Gino, at iti sweldom. Ninayunak dayta. Tip mo kanyak. Ha? Agyamanak, ma'am. Lerma ko nam kanyak. Di nakawagan iti mampunak mo. Ah, Gino, madamag ko man lang. Ada ka din nobyang. Wen, Lerma. Iso na lang, ta LDR kami. Ta dayo ti lugar da. No bilang makakita ka iti kasukat ti nobyam. Nakasagana ka amang i-break kan kuana. Ay, saan, Lerma? Diyak kabaylan na sinan tinubya, tay ayatag. Nasingpo nga main. Baknang ka di. Saan? Pada ka na kurapay laang. Apay, di mo kaya't tibak ng anobya. Sana marukot ti ayat, babaen ti kwarta, Lerma. Apay, di ka mailiw iti nobyam. Mailiw ka, ha? Kayat mo tamapantay iti lugar da. Adamat lugan nga aramatan ta. Ikaw, kababain, Lerma. Di kagbabain Gino. Ngamin, saan kan asab sa bali kada kami. Nang runa kanya. Anya? Agsagana ka, tainton bigat. Mapantay iti lugar ti nobya. Anyat aramiden ta dito, resort, Lerma. Dumsa agtapay laang. Agpalabas ta iti rabi dito eh. Ha? Ayun gayam. Ati oh. Kabarbaro kan nginginaan arilo. Sing-sing kan kwentas dagitoy. Para kan ka. Ay, ala. Awan mo't pagbayad ko kadagita, Lerma. Saan mo abayadan? Itad ko day takan ka. Libre. Anya? Kan adda tay saan amo usar a motorsiklo ijay balay. Nakitam day chay. Uwan? Kukam ton day chay. Kan adun tupay ti itad ko kan kain ton makaawid na. Kan mapantan to ag shopping inton bigat. Gatangan ta amin akayat mo ijay mall. Kat sige ah. Sikat yung makam mo, Lerma. Madanagan akteryo. Tila mait-itad manen ni Lerma iti driver tayo. Inted na pa'y gayam tay sigod ang motorsiklo na. Di na madlaos usarinin. Madadahil lang no sana mausar. Iso abayam no inted na. Di na ko maintad day jay tasayang. Inla ko na kuma. Oray impahulugan na kuma. Ay, binagbagantan. Ngam ipapilit na matiam muna. Adda nga tanagkinaawatan da. Diyan mo. Abay, inaram nga ta ni Gino, ti anak ta. Diya ka mo tinasayaat. Kasarita tanto man jay anak ta, lakay. Sir, ma'am, alaan kay kumani ng kaninong may ton kasarmi tinubyak. Ha? No kasta, agkasarkan Gino. Uwen, ma'am. No, manugot kayo ang agbalin aninong kaninang may. Sir, ma'am. Awan problema iti dayta. Kaya't mi, Gino. Anyat pagdabdabugam dita, Lerma. Awan pa'y limpyo lalaki. Pasig da amin nga ulbot. Ha? Haniya. Kunak man no sinaamon jay nobyam, Gino. Ne, awan mo't imbagbagak akas ta, Lerma. Nagadungin intad ko kan ka. Ngam pasakitan naklagayam. Amom ngay ayatan ka. Ngam apay ngay ang mga sawa kan iti sa bali.
Apay, Ni, awmat nagkinawatan ta, Ma'am Lerma. bayadam amin dagitin intad ko kan ka. Di ka madanagan, ma'am. Isublik amin nagijay. Kas makita mait, awan Apolos ti inusar ko nga inintad mo kanyak. Nakadulin amin iti silid ko. Ken pati motorsiklom, nakaparada iti garahe. Jak inus-usar day jay. Ken dagiti kwarta nga inintad mo. Adtoy, nakadulin lang iti wallet ko dagitan eh. Oh. Ha? Adalistaak. Inlistak amin ngin intad ko kan ka. Siguraduam ang maisublim amin. Ada mo listak, Ma'am Lerma. Inlistak amin nga intad mo kanyak. Ha? Ha? Siguraduam nga agtali ti listaan ta, Gino. Una, ikumpara ta ti listahan ta, ma'am. Ulit maisubli amin ken ka dagitin intad mo kanya. Iya, gustong ti panagsangsangit mo. Kaya nawan ti rumbang nga sangitam. Tawan mo ti relasyon nyo kay ni Gino. Nasakit lang amin tinakam ko, papang. Kunak ano matinag tirik na kanya. Tanaga doon dagitin intad ko kankwana. Ngamsaan maggayam. Ikateman kami, hindi kasta ngaramid mo. Nagsem ka, mangirig-regalo iti kurso na alalaki. Tapno armen makalang. Ngam sana nasayati kasta iya. Urayem nga isuda ti agdaton kan ka. Kasanon, makatumpong ka iti hut-hut alalaki. Awan, ibusin na ti kwartam. Pagyamanam, tanasing pedagiti nagbalin a driver tayo. Saan na ka ginundawayan? Papang. Sana gaputa kurso na dam ti lalaki. Ket tila mait itad mo kanikwana. Nga uray saan kayo pa'y langag nubyo. Saan nga amin na lalaki. Ket rupat regalo. Wano rupat kwarta. Laglagi pa mo kumaday ta. Kasi ti Diyos man ang biyanang dimngagmet ti anak ko iti pamagbagak kenkwana. Takal pa saan tinamidwa pan nakapaay na, di na inulit ti naramid na. Aging nga damat la nagaram kenkwana, kat nagkasarda. Kat ita adda upat nga apu kume kenkwana, kat naragsakda sa nga pamilya. Alakastan, to'y pagayam mo, Teryo. Nalakad sa paylakuma, tanaragsaka kanayon ti pamilya ti anakyo. Kastamutan dagiti apo ko yo. Bueno papagayam, di taan tinagpatingkaan ti pakasaritaan, ni pagayam Teryo. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Insurat wano inyornos para iti script kan drama, tuy pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat Diyos tagngina, iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello papagayam, naimbag nga oras yumanan. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti pakasaritan ngayon tayo basa ka ni drama ita, kat manipod ka ni pagayam tayo nga Edgar, san napudpod no anagan. Kastoy ti kunana, dear manang biyanang, adamat kapadasa kakayat ko pa'y drama. Ititawan ko na suro ka 40, baruak pa'y laeng, kat no apay akasta, isutin nakisalaysay kan ka. Rogyak nga rudan ti agsalaysay. Papanam, Edgar. Ijay suda da tatang. Kas iti singawd, inamanan sa rungkaran ni Silya. Kahit, kaadno ngay pasyar mauti bagbaga manubyam. Nabayagan nga istoryam day ta anubyam. Ngam di mo pa inyam amo kada kamay kaninanang mau. Wunto Adan tulad ta kaday. Makumikumpay lang amin ni Silya. Ay, na yan. Mapanan ti tawan, Edgar. Alukuyam tinubyam, tagkasar kayaon. Madanon tulad ta kaday. Di kaya ganat. Talinlinayan may pailati ayan-ayat may. Tapno saan amak kusal.
Nasaya at magtaimay ka, Edgar. Agda problema. Ha? Hingan day tangay sila. Ay, delayed man ang tisweldo mi. Adanas kan abayada, ngamawan pagbayad ko. Sana problema day ta. Dakwartat. Naglako ak itimulak abins. Natsamba at tinangina aprisyaw. Ha? No kasta, nakaapit kan itimulam anatang? Wala. Apay manuti ka sa pulang. Ibagamtek kang ka. Kwa, 3,000, Edgar. Ay, sigay. Mabila nga. Day tinay. Oh, agyaman na. Ay ayatin ka unay. Agkasartan. Ha? Agpaisaw. Kaya mo ti pa ikasar kanyak? Wen, ngam pagsaritaan tantupay an embag ti may papan iti dayta, Edgar. Saan pa'y nga ita? Kahit, anyay, rumor ta. Intag pasyar. Kasla masadotak arumor, Edgar. Inaklaangan mangi take out iti makan. Ta dito'y talaangan amangan. Anya? Pasensya ka na. Ngam awan ganas ko arumor ita. Ag food trip talaangan dito'y dagos ko. Auntie, anyat trabaho dyan nobya ni Insan Edgar? Sales lady ka no, iti may sa amor ijay syudad. Ay, adan sa mga makatawanan ng agnubyo, Dante. Una, nga maging gaita. Saan mi pa'y anakit kita ti bagbaga na anubya na. Wang nga raw. Di na pa'y mga minipasyar dito'y lugar tayaw. Jak man amaw iti dayjay akasinsin maw. Wano, saan nga takayat di babae ti umay dito'y? Wan siguro Tasigon kinidgar, managbabain ka naw tinubya na. May mayat kumamala ang ano mamamuyo. Nabayagan nga bagbagamay. Ngam saan mimot amauray. Di namot ipasyar dito'y balay tinubya na. Di na pa'y langarod ikasar. Agurnong da kanupay. Kaanon to pa'y ngay? Mapmapanan ti tawan. Ay nakaanakan, day tangarod mo ti bagbagami kini Uncle Mau. Ngumawan pa'y mo. Jak mo kadakwada. Insan, damag ko nakatsamba ka kano iti presyo ti mulam anat nga. Ha? Wanin sang. Talagang agsuswerte ka, Insan. Ay, mabalin mo ti mga asawa. Ado siguron turnong mo. Awan pa'y nga raw. Kasano nga awan ka nagsasaruno ti panagswerte managlakaw. Kwa? Ado ti pakausaran ti kwarta insam. Kas kumaitan niya. Kabaro ka mo, Insan. Awan paggastusam. Adamo business dante kan uncle. Tadapwisto da ijay ila pagtagilakwan iti ikan. Ay, kwa? Basta insam. Ado ti paggastusan. Iso nga, awan pa'y urnong kao. Ay, nakalako ka manan iti mulam manatang. Agpasyudad ka man nga tani, Gar. Kung tatang, tapag saritamin kanisilya ti kasarmay. Ay, nagsayatan nga nakaw. Ay, sige, ikasar mo nga rodan tinubyam. Ang amom pa'y magkada kami nga umuna. Di na nga rog masangaw. Tama kumikom iti trabaho na. Sa nabali tayo kasar kon iti mabiyay. Malala. Di yun ibaybayag. Tanday, mapaanan titawin na nakaw. Malakayan kan abaraw. Umayak man na nang. Nay, nakapasyar ka magdanay. Agam, apay ngagmay may saka. Ayan ti asawam nga ay. Nagsina kami. Anya, apay ngay, nagapa kayo manain. Uy, pinapanaw na iji balay da. Isungag, naedak man nanditi balay. Anya, Jak pagtatak ko nanday dya babae. Saan na bali Tasan kami mo ta nagkasar. ay, una yan aya. Mala, tulungam lang arudan ti kabsat mo ngagtalaw. Wano saan, da kamay ti tulungam nga aglako iti ikan ijay ilay. Wintaw. Masanutak payla ita. Kahit ko ti agina na. Tumulong akto gumagatak na. Planok nga ron ti agsubling agtrabaho di syudad manong igar. Kasla masadutak mo tin nga agtrabaho.
Apay, awan naman na maurnos tinagbaatan nyo iti asawam, danay. Awanan manong. Nagsina kami na talaga. Inaldaw mo lang agapa kami. Iso, bay-bay amon da jay. Ay, anyang. Si kangay manaw. Damag ka, kaada ka nunubyam ija syudad. Ay, danay. Kit ikasar mo na. Alalukuya nga rudan. Hindi na pa'y magkayat. Ay na, di mo ibay-bayag manong. Ay, wam. Tanay, mapanan titawan. Asawam ki day. Aw, nagatang ko amin na nakasapulam dito boarding house mo silya. Kumplito man nanti bastaw. Agyaman nak, Edgar. Ay no, mababaiнаkan kan. Adon ti gastos mo kanya. Awan anyaman na. Panagri na ngaming kaasawa kan. Ha? No payawan pa'y napasamak iti nagbaitan ta. Panagri na kaasawa kan. Oray siya, Edgar. Kasla asawa ka matan. Respetuang ka nga main. Ay ayateng ka. Ti kaya ko kay nasinaw ka nga idatag ko iti altar. Nagsingpet ka abaro, Edgar. Kahit kasanungay. Pagsasaritaan tayo kumanti kasarta. Apay, adda ka di aramaten tangag kasar. Kat itad mo mat kanyak ti kwartam. Ada Sa bali latit itig ka. Ada nakalasin na para iti kasarta. Ah, kasta ka di. Iso nga awang problema iti magastaw. Tulagan tayo iti kasaran ta dumanong kamay. Ah, ay uwan. Kaya't kumatan ti makiasawa ken ka, Edgar. Iso na lang, tadapay ngamin tultulungak akabsat ko nga agad-adal. Ha? Doa semestri laangan, Edgar. Makalpas ton ti kabsat ko. Ay, Edgar, maawatan na ko ma. Sabi ko mata mauray na. tunggal idarirag ko ti kasarta. Adala tama lapid niyo. Pasensya kan talaga, Edgar. Sana bale, taubing tapay mo. 38 mo lang, kat 27 ko mo. Lumakaya ka baraw. Iso ang madanaganat. Ang mga no ikalang naktaw. Saan? Ay, ayatan ka. Apay ko mga aramitok dekta. Diyak ka ba ilan ti maisinakan ka? Ngamin, nagsaya at kaunay kanyak, Edgar. Sa pala ko tadinak to pasakitan. Sige, aw-awato latan. Ang patgam ko matikid daw ka. Ipashare kay di balay ta, kaya da ka maam-am mo dagiti dadakkel ka. Ha? Sige. Patgak day takid daw mo, Edgar. Basta anusan nak ko mga orayan na. Diyak pa'y lakayat ti makiasawa. Taada pa'y tultulungak akabsat ko. Wan, maawatan ka? Gapotay ayateng ka silya. No kasta, nagpasyudad ni Manong Edgar, nanang? Tanakala ko manon itimula na anatong. Talaga mat ni Manong Manipod at danubya na dya syudad. Kanayonan nga wan dito balay. Agbalin sa mutin si Tiboy ti kabsat ka. Ay kat gagangay na iti agay ayat kastamot laken ka idi Dimot adda idinubyam ijay syudad. Kanayon mo iday nga istoryaan nga adda nubyam iday. Idi nanang. Nabayagan na nagsina kami. Aguray ka. Dimot ko nam a sales lady iti mall JX mo idi ijay syudad. Woy, nanang. Apay, anya trabaho tinubya ni Manong aya? Sales lady mo't laeng iti mall. Ay, kastaya? Ay, ang mga nagkatrabahuan da iti X ko iday. Agyaman at tayo manugo ka ngagpasyar ide balay may. Mabainak mo't ngaminkan ka. Kanayon ka apaayon. Iso nga ita, pagustuhan ka man mo't. Basta saan tapay lang agkaskasar Ang mga no ikasar na ko no makaawid ta ije balay yun. Saan? Saan ka apirsahin? No talaga di mo pa'y kaya tipay kasar kanya. Respeto ti amin na desisyon mo silya. Agyaman nak, Edgar. Ngayon rin doon agrubwak ka. Tagawid tayo balay may. Nay, nanang. Nagdakkel mo da kardero ti pagluto niyo. Sino ti naglutuan niyo?
Sumangpet damanong mau kan tinubya na numadamdama. Ah. Pasyar na tinubya na dito'y balay. Nay, imbag man. Ay, nasaya ta. Tapno ma'am, amo yung tinubya ni Manong. Wan nga raw, nabayagan na kayat mi amakita. Iso nga agluto ak iti pagsasangwan tayaw, anak kaw. Silya, isog na ng kintatang. Naimbag nga oras yun, tata. Nana. Kastamot kan ka, balasang kaw. Ay nabayagan na kaya da ka makita basahang. Iswa na imbagmit ata nakapasyar ka dito'y nanumu abalay may. Makumikumak ngamin iti trabaho, tata. Ay, si Mangput kay mag... ha? Ha? Danay, ni Silya, kayan ayat kaw. Silya, ni Danay, kabsak kaw. Ay, sigay, mabit laang tayo nakisaganan ti pangaldawan tayaw. No kasta. Dani ti pudpud no anagan ti kabsat mo. Kaya Dani mo talaga. Awang matin ti sa bali anagan na. Baro pa iti kabsat mo? Baro manin Tanagsinadan iti kinalibin na diti lugar may. Anya? Ay, panawang ka pa diti balkon tayo naman agsodal iti nyab. Uminom ka man iti tubog ti nyab. Sige lang, Edgar. Silya. Nasaya at tayo masidag ka. Awanan ka iti ba Ay, Silya, pakawanan na ka. Ulbud ka talaga. Isumot la sa bali anagan timbagam anagan mo kanyak. Tapi naglulukwan naklaan. Ay, pakawanan na ko ma. Sorry. Sana balay, tadamot ang tikabsat ko akasukat ko. Patsek, maipatag na ka ti hustaw tikabsat ko. Sana mabalay. Kalpasan ti amin. Kas jela ti kalakanakan ka ti panang panaw mo kanyak. Idinamuam ama si Kugak. Pinanawan na. Ay, kumusta gaham ti sikog mo iday? Awanan! Naalisanak! Gapo siguro iti pan naka-stress ko. Isuan naalisanak. Anya? Dani, ayayatan ka lang tangaging gaita. Pudno a kinagura ka. Ngamruming bawmatlat ta tinalaw sa panagayat ko kan ka. Ayayatan ka. Kasano nga tikabsat ko? Saan ko nga'y ayatan, Edgar? Ha? Minaramat ko lang ang tapno malipatan ka. Di ka pulos na pukaw iti puso kan panunod ko, Dani. Si kalat tati ay ayatag. Please, amumot asika ti kaunaan ngay nayat ko. Ituloy ta ko matirelasyon ta, Dani. Pangasin. Pakawanin nak, Edgar. Ngamno amok akabsat mo ni Dani. Sa anak-anak relasyon kan ka. Ay, Silya. Saan ngamin nga imbaga ti kabsat mo ti pudno anagan na? Iso ajak amo ang kabsat mo gayam. Ladingita. Ngampot dentan ti amin kadata. Ay, ayateng ka, Silya. Maasi ka kumama kanyak, Amo man, no kasano ti panagayak ko keng ka. Nari na mulay ta. Mapay ngay ka lang na utay. Pakawanan na kumain ka. Ni Dani ti ay Manong, pakawanan na. Ang mawan plano ka mang pasakit kang ka. Jak ni namnama ni Silya magaham ti bagbaga manubyam. Nagsublit ti sigud arik na kunkwana. Apay asak pa'y tinapili o pasakita. Apay nga nagkurangan. Apay akas to ti mabalpasamak. Inayat ko iti gusto ni Silya. Impay ko amin na panawag ka na tinsyong ko kung kuwara. Pinangnamnaman na lagayam iti awan. Awan puso na. Kasto lagayam ti subad na iti aglalapusanan. Ngayon pa'y ko kung kuwara. Pati dagiti naglakwag iti natangamulak. Inintag ko kung kuwara. Amin nakidawon na itagaw. Ay, tagangarod na ita Silya. Yaman naman, napasaginan na may lagayam. Ay. Pasensya kan manong Ay, awatam ko matigasat mo. Ha? May saka, Mike? Nagsina kay lang arudan, sinublihan pa ilaan.
Hindi mo pa ila ipabigay magkanyak. Napyakan ka, taububing ka ngamyak. Siya nga agbaka ko na baraw. Iso nga ipabigay mo latta ko makanyak ko ni Silya. Lading ita, manaw. Ang ay ayatak pa ilagayam ni Silya. Ha? Pumano kayo nga uday? Sana dito iti pag nakita niyo. Umadayo kayo. Diyak kaya't na makita ti panagro-ro pa yun, ha? Nay, nanang. Dakay mait. Sumrek kayo Ay na, siya kung tipim masyar. Tadi kay mo't makalagipan nga agawid ije lugar tayaw, danay. Kumusta kayaw, kinisilya? Nabayagan, ngagdandan na kayo kinisilya, danay. Apay, awan pa'y plano yaw nga agkasar. Awan mo trabaho nanang. Nagsapulak pa'y iti trabaho. No kasta, awan pa'y latrabaho, ngaging gaita. Ay nananang, sadot day tang anak yaw. Ha, Awan pa'y serbi na amaskulado. Di man agtrabaho. Siyak timang manggad para iti pagbiag mi. anya. Agtal na ka man, Silya. Manulat sweldom ka, sales lady ngay, nagbasik. Amo mat gayam abasay. Ngam apay adinak tulungan nga agtrabaho. Ha? Isubli kun ta anak yo kada kayo nanang. Kanayon kami mat lang nga agapan. Ha, Nauma akon iti kinasadot na. Naimbag pa'y ni Edgar. Adayo gayam anagaggagat ni Edgar ngam sika. Isong agsina talangan. Uray ta saan tamat anagkasar. Kan awan anak ta. Sina di sina. Day talaang ay. Nagsina talang rod idain. Hanggang nakisinubyan ka pa ilang aming kanya, mate. Pinilit na. Ala, husto daytan. No kadayon kayo mo't lang nga agapa. Nasaysaya at lang agsina kayaw. Ano kasta, nagsina kayong kinisilya, danay. Umanaw. Makauma ti ugali na. Sublatang manan ano kaya mo? Anya? Una kiti pa nagkikitam kada taon, danay. Apay agbibisina kiti babae. Ha? Agbakala brown. Yung ti sublatek ti subsubram. Ah. Ni uray awawam, may. Uray sa anak agwapaw. Amok ti agpili, iti agbaling nga asawak. Kukwam lang nga. Tanabayagan na nalipata, dadya babae. Inungong tak nga rod ti kabsat ko gapoy ti kasjay nga imbaga na kanyak manang biyanang. Kas lang amin nawan respeto na kanyak amanong na iti kasjay nga imbaga na. Nagsina nga rod dagiti dua ket nakasarak manen iti sabali a nobya ti kabsat ko. Ngem siya awam pay nobyak nga ginggayta. Tawam pay met makita wenno pakarik naak iti ayat. Kat nugasat ko ti agbaak abaro awat taklatan. Alakastan to'y pagayam mo, Edgar. Talaga kasta ni ayat pagayam ko. Saan nga iti amin nagundaway katragsak ti mapasaram. At damit lata mapadasan wano mapasaram aladingit. Ako nada. Iso asak baya sarkam ni ayat sa ganaam latamat ti mabalin nga ibunga na. Angam saan ka mapukawan itinamnama. Nalabit talaga saan pa'y adimtang ti parakan ka. At danto pa'y nasurok a 50 ti tawen na, santo na ki asawa, at dapay kat senior citizen Iso nga awan innubingan, lin na kayan, wan nubin na ketan, iti pan na ki asawa. Basta lakit din naragsak da adwa. Buena papagayam, di tan tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam Edgar. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Insurat mo ninyo nos para iti script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, ka Diyos tagngina, kada kayo. Amen.